Mbukeli ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Windodo lenkulu nasekuseni ukuthi singene ngelive lemandla live lesikhathi egameni lika Jesu Kristu. Ngumprofeti wakho lo ngumprofeti ngikhila amadimoni egameni lika Jesu Kristu. Nasekuseni angene ngelive lemandla egameni lika Jesu Kristu lokhu inkosi isivukele kulabafile egameni lika Jesu Kristu. Ngathi lamuhla siya celebrate nje kulomnyaka siya celebrate luthando lolungaka lesibonakalisile lubonakalisiwe etimpilweni tethu ngekufa nekuvuka kwakhe egameni lika Jesu. Besikubani sine ukuthi singaze sideserve kufelwa egameni lika Jesu Kristu. LeBhayibheli lithi washiya isihlalo sakhe sebukhosi wase uyehla waba imvana mema liqala labengenalo egameni lika Jesu Kristu. Ngathi lamuhla ngithi angene egameni lika Jesu ngikhulume nemuntu lo sakivaphile umuntu loke wetama itolo wehluleka loke wawa itolo egameni lika Jesu Kristu. Ngikhulume nje ngenzaba a new start egameni lika Jesu Kristu. Kwekuthi no matter sekwentekile itolo wezama uphindze wehluleka angiphindze ngisho ukuthi isihlobo sami usengaqala kabusha egameni lika Jesu Kristu. LeBhayibheli lenkosi lithi thina emaKristu besibantu ikakhulu thina betive besibantu labe singasiyo recognized ukuthi singangena embusweni nasezulwini egameni lenkosi kepha wafika Jesu wasifela. LeBhayibheli lithi ngensinziso yakhe bekasinika a new start, a fresh start egameni lenkosi ukuthi nathi sisengaba abantwana bakhe sisengaba nesabelo embusweni wakhe. Mbuke lapho la ukhona khona ekhaya angikwati ukusiphi isimo mhlambe neliphilisi sowuledamile ngoba uvungathi impilo ikwehlulile itolo mhlambe uvungathi kude lokuhamba kahle empilweni yakho uvungathi inzambo selikhamba empilo yakho egameni lika Jesu Kristu. Mhlambe sowuvungathi vele wena kude wadelwa ihlupheko egameni lenkosi sawesaba nekuzama ibhizinisi ngoba itolo uke wezama wehluleka egameni lika Jesu Kristu. Kepha lamhla ngathi ngidoprofeta lamhla ngiyokhuluma nemuntu lokulesimo lengikhuluma ngaso la egameni lika Jesu Kristu. Ngithi mbuke la ukhona khona ekhaya usengaqala kabusha ngapheli ngawe usengavuka phansi ibutha ngapheli ngawe usengaqala phansi uphenduke futhi egameni lika Jesu Kristu. Akukapheli ngawe egameni lika Jesu. Ngabe usathi bulala akukapheli ngawe ngabe sadla imaster nandretha akukapheli ngawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Incwadi ya Isaiah chapter number 43 verse number 18 ifundzeka kanje wathi tikhohlweni tindlu takadzeni ningahlali etintweni lesetenga bukani la ngenta into lensha manje seyavumbuka aniyiboni yini ngenta indlela ehlane nemifula evele likakadzekile tilwane tesiganga tiyangihlonipha yebo timbungushe kanye netihukulu ngobe ngifeta emanti ehlane nemifula evele likakadzekile ngendele kunatsisa sive sami lesikhethiwe sive lengathi bumbela sona kuze site umemetela ludumo lwami. Mbuke lapha ekhaya egameni lika Jesu Kristu usunamagama lapha umprofeti Isaiah ubona abantu bayakhala ubona abantu abanathemba ubona abantu bafuna ukutibulala ubona abantu bagwele kwesaba bagwele ifiye egameni lika Jesu Kristu. Ufika ngolongolo letha imessage ngemprofeti wakhe Isaiah egameni lika Jesu ngoba ipast yambambelela umuntu yento umuntu angasakhona iqhubeka angasakhona iphinze zame ngoba athi usitolo ngengezama ngehluleka ipast yambambelela umuntu ngoba uyathi ukuthi ekhaya kithi vele kuyahlushekwa egameni lenkosi nami sindawuhlupheka uyathi ukuthi vele ekhaya sifangane sifo lesi nami ngidawufa ngaso egameni lika Jesu Kristu. Kepha ungathi umprofeti Isaiah lapho uyememetela othi ngolongolo ningasabambeleli etintweni lesetenga egameni lika Jesu Kristu. Ningasabambeleli etintweni lesetenga ningahlali
tintweni lesekatsetenga uthi Jesu bukani lapha ngenta into lensha manje seyiyavumbuka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yembukele ekhaya la ukhona khona ngithi angikhulume nawe kulesimo sakho lokiso egameni lenkosi. Ngisho lokuthi angadi ukuthi sewuhleli isikhathi lezinganani lakiso mhlawumbe sewusedayele nekusedayela lesimo sakho, kepha ngasinamhla uthi uNkulunkulu asubambelela etintweni lesetenga. Siyathi ukuthi itolo uhlulekile kwezama egameni lenkosi, kepha ngasinamhla usengavuka kwetabe uqale kabusha egameni lenkosi. Ungathi itolo uke wakholwa uke wasinziswa waphinze wawa egameni lenkosi. Sewuvuka athi ukholwa vele ukwehlulile egameni lenkosi, kepha namuhla ngikhona njengemprofeti wasimakathi ngitawumemetela ngithi ungabambeleli kuma-past failures akho egameni lenkosi. Siyathi ukuthi itolo wehlulekile, kepha namhla ungathi uNkulunkulu umemetela a fresh start upon your life, umemetela a new beginning upon your life egameni lenkosi. Nanakutshele awusisehluleki wena egameni lenkosi. Mawungavuka phasi nje uthi I'm starting afresh now, ungakhona kubona ukuthi awusisehluleki egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya la ukhona khona uthi uNkulunkulu lapha nathi tititsha manje setiyavumbuka egameni lika Jesu Kristu. Angiphize ngisho ukuthi namhla ngathi uthi uNkulunkulu ngimemetele inkosi yami a fresh start in life, both personally and spiritually. And inkosi yami please emphasize the importance of letting go of the past and embracing the present and future with faith and hope egameni lika Jesu Kristu. Ngisangishe amagama ngithi ebukele ekhaya asawucela uNkulunkulu ukuthi akushite ukuthi ukwathi kwendlulisa nakuloku kulimete itolo. Mhlawumbe ngendlela lapha ekhaya ulimele, ngabe ulimele isihlobo sakho, ngabe ulimele mhlawumbe lo mthanzako, indvodza yakho, boyfriend wakho, soyesaba leqhubeka uqale futhi ngoba ulimele itolo egameni lika Jesu Kristu. Angisho amagama ngithi noma ngabe sewulimele kanganani itolo, kepha namhla ungaqala kabusha ngoba uNkulunkulu ethembekile ukuthi simo sakho sayitolo angasusa empilweni yakho egameni lika Jesu. Angikutshela indzaba ngithi if you can be able to let it go of the past egameni lika Jesu, uqala kabusha egameni lenkosi. Nkosi yami egameni lika Jesu Kristu ungakhona ukuthi uqale kabusha empilweni yakho egameni lenkosi, ngoba lapha siyathi ukuthi just the season changes egameni lika Jesu Kristu, and also life is filled with endings and new beginning egameni lenkosi. Siyathi ukuthi impilo emasizini empilo nkosi yami ayashintsha, kunebusika kunehlobo, kune-winter, kune-autumn egameni lenkosi. Sikwati kahle konke lokho egameni lenkosi, kepha namhla ngithangisho lokho ukuthi nempilo egameni lenkosi inema-endings and new beginning, inetiphetho netiqalo. Mbukele ekhaya egameni lenkosi, mangabe uke waphetha itolo utawuqala kusasa, mangabe waqala itolo utawuphetha kusasa, ngoba impilo inema-endings and beginnings egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angisho amagama ngithi mhlawumbe your career is failed yesterday egameni lenkosi, kepha usengaqala kabusha egameni lika Jesu Kristu. Angisho amagama ngithi nkosi yami ema-relationships akho mhlawumbe afeyilile itolo, uke wagana itolo bakwala egameni lenkosi. Sewuyesaba leqhubeka ugane uthanze umuntu umnika ithuba ngoba uyathi itolo wehlulekile uganele bakwala egameni lenkosi. Ngithi angisho amagama ngithi usengaqala kabusha, uphethile itolo usengaqala kabusha, akukapheli ngawe egameni lika Jesu Kristu. Noma ngabe sowuke wenza nekwenza wabuya emendweni, kepha namhlanje ukhuluma nawe la ukhona khona ekhaya ngithi asuwesaba kuphinze uthanze umuntu umnikete ithuba egameni lika Jesu Kristu, ngoba indzaba yelitolo determine our future egameni lika Jesu waseNazaretha. La ukhona khona mbukele ekhaya angisho amagama ngithi nkosi yami uNkulunkulu is the author and the perfecter of our faith. Ngithi uNkulunkulu is here to offer us a new beginning. Ngithi uNkulunkulu ukhona manje utosinika kuqala kabusha egameni lenkosi. Ngekufa kwakhe bekasinikeza kuqala kabusha. Yembukele ekhaya ungaqala kabusha egameni lenkosi, kuyaqala kabusha empilweni egameni lenkosi. No matter ubona sekuhlazo kanjani, kepha ungaqala kabusha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mhlambe itolo kwezama ukukholwa
wawa ekukholeni kwakho kepha namhlanje sangikhulume nawe mbukele ekhaya ukhona ngithi usengaqala kabusha ulungise ubudlelwane bakho naKristu egameni lika Jesu Kristu ufunga uthi ngisafuna ukuqala kabusha safuna umkhonto Kristu ngathi ngiyafa ngifuna ukuqala kabusha kumkhonteni uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba lenzaba ithi lapha umuntu lapha ingqondo yakhe ngenzaba ilitolo lakhe bese semtshalo ukuthi vele sengiyophila kanje egameni lika Jesu Kristu kepha ngathi ngabe ngiyasho ngithi let your mind be transformed, let your heart be transformed egameni lika Jesu. Stop holding on to the past things in the mighty name and focus to the new beginning, to the new things egameni lika Jesu Kristu. Ngosangathi ngabe umuntu lapha ufocusa to the present and the future in the mighty name of Jesus Christ. Yambukele ekhaya uthi uNkulunkulu angitshela ngithi amagama ngithi uthi uNkulunkulu so wena nokusha manje naku sekuyavumbuka egameni lika Jesu Kristu. Ngathi namhla God want to offer you we want to offer you growth and change egameni lika Jesu, ngabe spiritually ngabe physical. God is offering you change in Jesus name. Ngithi itolo wehlulekile kepha utawuqala kabusha manje ngeke usehluleka egameni lika Jesu Kristu. Umshado wakho wayitolo wehlulekile kepha utawuqala kabusha manje ngoba sona Kristu ngeke wehluleka egameni lenkosi. Ibhizinisi yakho itolo wehlulekile ngoba bohamba wedwana kepha namhla ngoba sona Kristu utawuqala kabusha ngeke wehluleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. La ukhona mbukele ekhaya ngithi angisho amagama ngithi usengaqala kabusha. uNkulunkulu uzokubusisa akuphakamise abambe lesipho sakho, abambe icareer yakho, abambe ithemba kwakho egameni lika Jesu Kristu. Avusele ithemba labaphila eliphelako egameni lika Jesu Kristu. Mbukele ekhaya ngamagama ngithi la ukhona ekhaya asuthi bulala usengaqala kabusha, asugive up usengaqala kabusha. Ukhona uNkulunkulu uyakuthanza mtsala uNkulunkulu omkhondako mkhulu uNkulunkulu omkhondako. Ngeke ngikele sembi kwakho angikhuleke nawe mbukele ekhaya egameni lika Jesu. Nangombukele ekhaya ngiyamkhulekela moya ngcwele, wena alpha wena omega, wena siqalo wena siphetho, wena kuvuka wena kuphila. Ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu kulamagama moya ngcwele ngithumele ethi ngiwasho endlebeni tembukele ekhaya ngithi usengaqala kabusha mphe amandla umpe sibinzi sekuvuka phasi noma sekalele phasi aqale kabusha. Uyamqinisa emodola aqheka ngoba bebe wendele buhle begama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Mbukeli ekhaya ngomprofeti wakho lonhlula amadimoni. Utawufuna ukushayela umprofeti wakho uyamthola enombolweni yakhe ya MTN lethi 635 7635 7474. Kanti uyamthola sezimobile lakho lothi 7949106. Utawufuna khona nathi khona spiritual life sikhona njalo ngama Sundays sura nga 10:30 ekuseni till late. Kanti ufuna mhlambe kumbona umprofeti for one on one uyamthola ngalesithathu ngemgcibelo kusuka nga 11 ekuseni till late. Mbukele ekhaya kwangathi uNkulunkulu angakubusisa usakha sinqumo sokuthi ngisafuna ukuqala kabusha uphakame kumateni uNkulunkulu basi uNkulunkulu angakubusisa ekhaya umprofeti wakuthanza sakufa. May God bless you ekhaya. Amen.